وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات اختلاف کڑشو پائے کہ ہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم کنے آغا نیٹا مقرر شے مخی استاد رب طرفنا خامخا فیصلہ بشوا دری ترمیان وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ یقیناً دی خامخا پشکی درائی کتابنا یاد دغنیٹینا کلک شک وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یقیناً داٹو الخلق کلچی راپور تکریشی خامخا پورا بور کی دیت سارب جزادا عملون دریم یقیناً غاپ عملون شریکی خبردار دیں فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير نکلک شپدین لک سنچتا دا حکم کڑے شیرے آسوم شاہی توبم کڑے رستامر گلتیا کے اور سرکشی مکوئے دی دننا مکگے گئے یقیناً اللہ فاعملون شتاسو کوئے دن کے ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار امما مور کگے گئے کسان تچ ظلم کڑے کنی اوبرسی تاسنور وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون انبی تاس دپارا داللہ سوائے حس مددگاران بیا بتاثر اس مددم نشکے دے واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل و پابندی دمانز کوام پدوارو طرفون دروس کے و پا ساعتونو کی چنی زیدش بیتا ان الحسنات یذہبن السیئات یقیناً نیک کارونا لرکی بدئے ذالک ذکرہ للذاکرین دا یاداشت دپار دا یاداشت لرن کو واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین والصبر کوا یقیناً اللہ تعالی نبربادی اجر خیست کار کن کو فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم نولی نو دائے قومون نا چستاسونا مخی تیر شیریم خاندان دا علم و دا عقل چمنے کولے دا فساد دزمکینا ما سواد لکسانو دا غشانا شم بچکڑی دائینا واتبع الذین ظلموا ما اطرفوا فی وکانو مجرمین اروان شلا کسان چ ظلم کرو پاسی جنو پسی چ مستی ورکڑے شوا دی تپائے کی اودی مجرمان وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون انہوں نے سارب چ ہلاک کی کری بس پیو پر ظلم دائیں کل جس خلقی پائے کے اصلاح کا ان کی ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة اکا غوختے استعرب نگر ظلم دا خلق طول یومت ولا يزالون مختلفین قامی شبی دی اختلاف کا ان کی الا من رحم ربک لیکن آسوک شرحم کری استعرب پائیم ولذالک خلقهم ادری مقصد دا اللہ دی پیدا کری وتمت کلمت ربک لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین اور پورا شیدہ فیصلہ در افسام خام خار ڈکوم بز جہنم دا پیرانو دا انسانانو نپیوزل وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اور ہر یوم بیانم بتاوانی دا خبرونو دا رسولانو نام ہاں شکلکو باعث رستاذرم وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين اور آغلے تاتا پدی خبرونو کے حق
اور نصیحتم راغلے اور یاداشت دے دا پار ایمان والو وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون او کسان تچیمان روڑی کار کو تاسو پخپل طریقہ یقینا منگم کار کو ان کی پخپل طریقہ وانتظروا انا منتظرون و انتظار کو یقینا منگ انتظار کو ان کی وللہ غیب السماوات والارض او خاص اللہ لرے علم دپٹو سیزنو دا اسمانو دزمکیم وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ او خاص اغتا اور کے ورگر زیدیشی ٹولکارونا فَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ نو بندگی اغل خاص کا اوزان سپار خاص پاغم وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ندے رب سا غافل دائملون چتا سوئی کوئے